Napanaghadal ni Marlene. Napanmat iti trabaho na ni Junjun. Ay, daytoy ti gundaway. Amapanak iti ayan ni Apolonio. Nasken nakasaritak. Nasken nga aglinawag kami. Anya ka dito order ma? Linda. Wan. Abay nga da ka dito eh. Kaya't ka akasarita. Nada ka di ba rumbang nga pagsaritaan ta? Nalpasan na pinanawang kayo. Naulpit ka, Apolonio. Nagsakit ti inaramid mo. Ngam saan ko akayat amarakrak amamimpinsan ti pamilyata. Anya di kahit mo mapasama kita. Naskan ka di pa'y nga ibagagkan ka. Sinaam ko man ti babahim. Kat agsubli ka kada kami. Lading itag. Dalakalan na kita nakta. Nanda pa yung trabaho ni Junjun. Nukas ta nga rod. Agbiag kayo nga ureawanak. Apolonio. Kaya pumanaw ka na. Saan ko akayat ngagsango kayo kinisali. Ang mga nang niya di mapasama ka. Apay akastoy ti inaramid mo, Apolonio. Ayan dagiti karim at saklaang tay ayatam. Agbali ito pa iti panawan. Siyakto lakit din. Lakit din pumanaw ka, Linda. Saan ko akayat na madanon na kanisali. Kastagayan. O, di sige. Agsublikan kan kuha na. Nalpas sa pimanawak. Ang kasta. Awanan ka po nang agsubliak. Kin may si kante etek sali. Kasanon, no ibagak ngagsinatan. Anya? Maamiris ko abidot ay ito'y Apolonio. Kan kasla marikrik na mati marikrik na ti asawa. Puno, anasak. Saan pang asim? Di ko may sina. Ay, saan ko nga amo, Apolonio? Ngam kasla makikitak. Saan anaurnos ti biyag ko? Aging ga iti kadenten na ka. Saan mi akayat nga dadaka sa mapasama kada kayo nanang. Iso sige. Nanya ti plano yo. Paramidan nyo latan. No kayat yung agsubli ni tatang. Sige. Da kami ti agsakripisyo. Saan mi akayat ada kayo mananti mapukaw kada kami. Kinapudno na. Napanak iti ayan da tatang yo. Anya? Kinasaritak. Ngam talaga adinan masinaan na jay ababae. Kasta ka di. Talaga alinaksid da tayon amamimpinsan. Ay, no kasta nga rod. Ikarigatan nyo, alipatan ni tatang. Saan ko nga amo? Ngam kasla, mabrihat ti barukong ko. Iti nagtungpalan ti pamilya tayo. Nanang. Saan ko apulos namnamaan? Akas to iti pagmanagan ti amin. Saan ko nga mo? Noan niya tiga po na, akas tiya iti eneramin ti amayo. Awan matamo ka nagkurangan kan ko ana. Nanang. Dinamag ko, iti sakbay apumanaw. Noan niya tinagkurangak. Ngamawan mat may bagana, tapno aturek no dapay gundaway. Awat matimbagana. Kasaritak ni Marlene, nanang. Nunas ka nakasarita mi ni tatang. Aramidan may para kada kayo. Anak ko. Ulitak. Saan mi akayat ada kayo matimapukaw kada kami. Patpat ganda kayo, nanang. Ket saan nyo kuma. Apapasan ti bagiyo. Anya? Mapanta ka salita day di alakay? Ay, mapagsasawak laan. Gapuman lang ka, nanang. Sige. Nandusan ko ang matagpalan tirignak. Mapagsasawak lakit ti. Siya kung timakam mo. Ang nasyak laan, sana nanaskan. Sumangpat no kayat na.
Kasi tinakunak Marlene, gapuman lang kan nanang. Hinijak mo't maawatan ni nanang. Anya klase tirik na ti adakan ko na saan dalang arudan akayat? Idildil na pala ang tibagina. Anya lang una yun. Ay, kaslamatayan no saan nga agsubli ni tatang? Nakakaasi lang arudan itinmaypay anak. Ay, nalakit din. Iti sa bali abangin. Saan mo't siguro adakas? No ikan iti sa bali agundaway ni tatang. Gapuman laang kan nanang. No? Guess no do nga agbaliw, nga agsubli kas dyan. Ngam no da tayo timang pilipilit. Ay, saan siguro? Iso no saan to saya ti panakilangan ko kan kuana. Sorry lang, mano. Anyat ka dayo ditoy. Apay tatang, talaga nga awanan patagmi kadta kayo. Saan na kami pain akayat amakita? Nalpas sa pinanawang kayo. Dakas kayo talaga. Insukat na kami ti may salang nga ampang. Tangiwat mo Marlene, ado ti tao ditoy. Awan bibiyang ko! Marlene, Di naklapdan manong. Nasakit tinakag ko. Namimpinsan at tinalikodan na tayo dahito alakay. Insukat na tayo ti may salang nga ampang. Junjun, ay panaw mo di kapsat mo. apay ngamin tatang. Anya ti basol mi kada kayo. Apay akastoy tinaramid yo. Datayon tikit kita, tikit kita. Awan bibiyang ko! Apay mabain kayo? Pasensya kayon, apo! Kaya't milang akasarita to'y babaero nga amami akadadaksan dito'y lubong. Marlene. Ading ko. Heh, bay andak lang. Tanoda ko mabain da ito'y alak na kayan. Sana nagarami dito kastoy. Hoy, da kayo babae, padak! Matmatan nyo da ito, inaimbag tirupa na alakay. Da ito'y atao, tama nga niraman da kayo ababayan. Junjun, pumanaw kayon. Pumanaw kayon. Agasam day dyan nga inaramid dagiti anak mo kan ka. Adadanasan ko akayat, nagsubli ka na ko ada. Nakaykadang ako na Apolonio. Anya di kahit mo asawan. Nakita ko. Ulitak tinaybagak kan ka iti na minsan. Saan ko akayat amadadaal amamimpinsan tibiyag ko. Isong agsinatan, kat agsubli kamutan iti pamilya. Saan? Ladingitag. Nasursuro ka nga inayan. Ngamnas ka nga isakripisyok data. Nasakit man. Ikarigatak nga ibturan. Pangaasim. Panawan nakot. Napanyo, pinasarita ni tatangyo. Wan, katday jay pinagsasawak iti imatang ti ado a tao. Anak, Kas lang aming bumtak ti barukong ko. No saan na mairwar ti sakit tinakam ko kunkwana. aniya. Imparo pa na. Pinanawan na tayo kanong lang arodan. Anya pa lang ti bagak. Katala, no kayat yun at tangag subli. No ay ayatan nyo pa lang nga idul-dul pa lang ti bagi. Yukan kwa na nga oray saan na kayo nakayat. Da kay lata ti makaamo nanang. No kayat na ti ag subli. Ngayon pa nagkitak. Saan nalata mapanawan da dyang ampang. Anak ko, Gapuman lang kada kayo nanang. Sige. Bayan da kayo na niya ti kayat yung aramidan. agyaman na, numaawatan dak anak ko. Ngam, no saan to anasaya ti panakilangan ko kankwana. Pakawanin dak tulangan. Basol kanya apo Diyos ti sana mamakawan. Amok dayta. Ngam na po kawan namin pinsan ti respeto kankwana. Unak no saan kan amasangpatan dito'y balay Apolonio. Ngam apay nga takapailaan. Kan, nabartik kan sapay. Pangasim sali. Di nakisina kan papanawan. Kunak mat anak ay kadang ako. Kalpasan na tinalikod ak ti pamilya. Kalpasan a kinaguradak. Kalpasan ngayon sakripisyok ti pamilya kapuging ka. Kastoy tarami demon. Naamiris ko nga awan na saya at abanagan ti relasyon ta. Kat saan ko akayat, amamin pinsan amay kursungak iti basol.
Kan ulay si ka. Agsubli ka kadakwada. Kat agkid daw ka iti pamakawan. Panagkunam ka di bay kat mapakawandak. Ipakita mo ti panagbalbali mo ah. At ti panagbabawik ti naaramitam abasol. Sali, ay ating ka. Nasursuro kamot nga inayat, Apolon. Ngam nalpasan ti pangnatan ko. Saanan nga agbaliw kay. Daytoyin ti maudi a panagkita ta. Apay, adda ka din nang isukatam kanyak. Adda ka din nakita makasukat ko. No anyaman ti mapasamak kanya, kalpasan ti panagsinata. Anyaman ti kayat ko a mapasamak iti biyag ko. Awanan bibiyang mo. Apay ti sir-serbi ti biyag kanya kita. Naulpit na yasali. Kalpasan at inalikodak ti pamilya gapukeng kuana. Kastoy teramidin na kanyak. Sa dino ko mat ti papanakita. Nasayasayat pa'y siguro amataya kon. Agpatalaglagan. Day ta tinaamuak kan ang kalyo astor anak. Nalabit. Anak konsensya nanang. No pinapanaw no insina day di a babae. Sa nino nga rodan ti ayan ni tatang. Saan ko nga mo? No kasta. Dakkal ti posibilidad na. Nga agsubli kada tayo. No bilang ta agsubli. Kaya't yu kadipay anak ko. Amoyo no kasanot gurak mat iti naramid na nanang. Ngam gapuman lang kada kayo. Sige, no lakit di ta kayat na pay, tiag subli, ta sigun kan kwa na. Nalpas a pinanawan na tayo. Saanin nga agsubli, kandinan mapanawan day di a babae. Uwan, adakin ko anan nagsubli mo no saan. Ngam tilaan kayat ko amamuan, kat no awatan niyo pay. Kasi tinakunak nanang. Awatak, gapuman lang kada kayo. Tanapatag kayo mat kada kami kan ading ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Payan talatan ni nanang ading. Napatag ka data tinata. Pabusuyan talatan. Kayat na. Sige ah. Ngam ti parekot ita. Kayat na nga tapay ti agsubli. Kat nagbatad ti imbaga na kadata. Dinton pulos agsubli. Isumat. Ngam agbayag da nga ta iti day a babae. Ang pangkit di aday siya babae. Ngam gusto ti kinunan manong. Nukas di lang ti aramid day jay alakay. Ngawan mo't trabaho na. Sa mabisyo. Ay, awan lang tamo ko. Ala, prayin talatan dagiti sumaruno ang mapasamak. Anya pa'y kuma. Kat, mustamat tan ti panagadal mo. Ay, kasi ni Apo Diyos manong. Nakarama na kitilistahan na kiti agtor po si tanga school year. Oh, nasayahat nga rod no kasta. Kat saan ka ngagdanan manong? At danton makatulong kan ka. Kan saan tan tumuton a paglakwan ni nanang enjay tsindaan. Uwan na. Masapol na mapadasan na matiagbiag ananam ay. Taam mo, no kasanot rikat na anang isaksakan. Iti pagbiag tayo. Takas jay mo't nga rutinar aramid ti asawa na. Talaga nalaos ti guram kan tatang. Talaga? Asino ko mga minti maragsakan iti kas nga aramid ti ama. Ay na, manong June, pakaunan nakla ko man ni Apo Diyos. Ngam saan to siguro ang mapunas ti gurak kan ni tatang. Kulat mo saan kan ang makapadunod iti nasayaan. Nagbalinak ang maag, saan ko nga inaramid ti balakadyo anti. Naladawan idi maamiris ko, asaan ang husto ti panakrelasyon, kan panakidinak kan lakay Apolonyo. Lasaya at ngarod no nakapanunod ka. Pinagturay ko tiriknak, tidiktar ti pusok,
kat saan ko nga inusar ti panunot ko. Kinapundo na, nakaluksawa kay di maabwak nakidan nakakankwana. Kan pimano kayo ay. Nagbalinak nga rod amaag, anti. Ngam, saan pa imot nga taan nala daw ti panangator ko iti bidot ko. Wala. Kat husto launa iti inaramid mo apan nakisiin akan ko, ana. Ayop kayo! Sino ti makiturat? Nagpipignatas tayo ba? Salbag kayo. Oh, Diyos ko. Napulon nyo. Nabartak man na nanti. Di kayo lang kaya Anya da itangar aramidan na. Ibis nga agsubli iti pamilya na. Mangriribok man na nanti. Mabit lang ta. Yawag ko iti pulis. Tadino ti papanan nyo, nanang. Kwa anak, anda na ibaga kanyak ni Astor. Anya dita? Tiniliw ka no dagiti pulis di tatagyaw. Ha? Anya ti aramidan nyo? Apa yung nagrubot kayo? Kwa, naibaga pa ni Astor akanain ka no amabartet ka nagwarang-warang hindi ni tatangyo iti kalsada. Anya? Latingitak. Nga mapanak niya istasyon ti pulisya. Sige, nanang. Kakaiso na nga awan sa rak ko. Kadbaan kayo. Linda. Anya da ito yun na mapaspasamak kan kaapulunyaw. Kunak no nasaya at tinagpanagam iti din na jay babaem. Nabayagan na nagsina kami. Di ba lang kanti sa babae? Apulunyaw. Sungawanan si Sirbitibiyag ko. Kayat ko pa yung timatay. Anya. Nagdakkel ti basol ko kada kayo. Nangrunakin ka. Dakkel ngam ti bagik ti babawig. Ngam amok adidak pulos mapakawan. Uray, tanagum maka nagragragsak. Ngam. Ala. Sa pemot analadaw ti amit at nagbalbaliw ka. Kayat mo asawan. Mapakawan na kitilaksid ti kinadakas kong asawa ken ama. Kadadagsan na da basol tinaramid mo. Aring na pinataynak. Ngam. Ala. Jakmut kami kayat amarakrak amamin pinsan ti pamilyata. Iso nga uray na sakit. Iturod kon. Takas ti kayat ko saan amarakrak ti pamilyata. Nagimbag kalaunay. Ngam nagbalinak amaag. Nagbalinak kadakas. Pasurot ti saero. Saan ko nakita dahi ta kinasayahat mo? Nasayahat akiti pa nagkita dagiti anak mo. Kasta mo ti pa nagkita mo. Ngamit ti unag ko. Nadagsan una iti barukong ko magaramit iti daytoy. Aba. Para laeng iti pamilya jak kayat na marakrak. Kat may karimaron nga agbaliw ka. Uwan. Ag-awit tayo. Amok. Ada sakit tinakam dagiti anak mo. Tumok no sa di langit tigura taken ka. Nang runak ni Marlene. Amom dayta. Aba. Yung sada bali. Arami idam ti abi. Nakabaalang magkidaw iti pamakawan na. Tagadam dayta. Uwan. Agkidawak iti pamakawan kadakwada. Taklo nagmat anagbasulak. Nalipatan ka din sa usawang may dinapan kami di karinderya. Imbaga masaan na kami na pag-ano? Pakawanan na kumahanak ko. Pakawanan? Pudno anak daklaan. Ngamyakan na mo. Tano ita, gura pa lang tagar-ari ti kaunggak. Marlene anak. Pudno, basol ti saan ang mamakawan. Di makala ka na sursurok na kita. No bilang mapakawan ka ito. Iti kadadaksan ni narami Diyo. Nga po Diyos langan ti makaibaga. Marlene. Ta sana pulos mapuna si ti panunot ko ti narami Diyo. Tinakita ka akinaulpit Diyo kininanang.
Basta unay tirigrigat na. Kabilan niya pa idi. Kat ti kasakitan. Iso ti panang isukatyo kada kami iti may salang nga ampang. Aklo na kabasol ko. Ay, so adidak mapabasol. No sana nasaya at ti panakilangan ko kada kayo. Mawatag. Kitawatek amin dagit at nagbasol aklakit nga ron. Naghasat kayo launay. Ta itilaksit ti kadadaksan ngayon paayo kininanang mi. Ay, ayatin na kayo launay, unay. Wen tatang. Ay, ayatin na kayo launay. Iso makunak. Abnormal san ni nanang. Ano sam? No kasanot pa na kilangan dagiti anak mo ken ka nang runak ni Marlene. Uwan, anusak. At ipakita ti panagbalbali ko. Nasaya at launay. Tamas daawak nga minok apay ngay naramid mo ti kasyay. Anya launay, tinagkurang ako no nakabasulak ken ka. Tapi nasakitan nak iti arig nakatayak. Kakit no kaano pa edadakulan dagiti anak mo. Isupay ti panagaramid mo. Aklunag. Nayaw awa na kiti dana. Kit agyaman nagtainik ka nagpahiti kong daway. Uray ibagadan ama agak. Akas lasiksikalangan ti lalaki. Itorturin ko. Ipatay ko ka ba na ito'y? Ngam kapulaan iti ibagbagak asaan amarakrak a pamilya. Adtuyak pa'y laang. Ikakagumahak. Ngay laksid iti panunod ko ti kinarangkas mo kanyak. Akampay di napatag ka pa'y laang kanyak nga may tununod ko. Hindi yung lang mo. Agyamanak. Ala, no kaya't mo agsubli ti respeto kan ka dagiti anak mo. Ipakita mo agbabawi ka. Iparikdam da ita kadakwada. Uwan. Ken kang runahan ti amin. Agkidawag iti pamakawan ti Diyos. Dahita ti kang runaan nga aramidam. Kasta ti rumbang Apolonio. Dan napinta sa trabaho, ksali. Aklunan na kuman. Ipakitak ka amay kariak iti ayat mo. Oh, talaga? Astor, ay ayat na naklata nga uri agdan na palabas ko. Among matan tinagbalin na relasyon mi kan lakay Apolonio. No ididamo kat na kunakasaan ka na pagan anupay. Ta simurot ka iti dayjay nga Apolonio. Amay saka amaag. Nagarilat tatiriknakan ka. Tay di nagsubli kayo. Kan naamwa ka nagsina kayo. Nakariknaak itirago. Talaga lang? Uwan, sali. Iso nga, idi ada na ijaya kanyak at trabaho akas family driver da mayor. Naragsakan kat inawat ko adagos. Astor, sigurado ka amaklon na itilaksid iti panagbalin ko amaang? Uwan, ay ayaton ka, sali. Kat aklunan na kuman. Sige. Sa bagay, tiningitin ko matirik na iti nagdaton ka man ng kanyak. Alanganin na iti damo, taamok ti kinataon. Nabisyo kan awan trabahon. Karig, san kantong agbabawi ang mga yat kanyak, sali? Tamariknak, siksikalaang dito'y pusok. Anyan? Uwan, promise, cross my heart. Ikarik asikakat si kantula ang tiinak ayatan. Atong paltanam. Apo, alawanan. Mamahati akon. Katsapay na kumatadilak to pagligdaangan. Ikarik dayta, my loves. Akat, saan to kumaamit sa ti saan ta apag kinaawatan pinapalabas ko, Astor? Saan? Tati puso nga agayat. Di nan kita ang tinapalabas. Anya ti impadamag ka ni Astor. Nagsubli ka nun na Apolonio ti pamilya na. Kasta ka di. Nasayaat mo nun ornos damat lang ti pamilya na. Rumbang laang maragsakan akmat kit iti daytaan ti. Oo, kit kasado nga rod.
Bilibak ba't iji abaak abaro? Saan ngagpatingga nga agrayo kad ka? Uwan nga rod, auntie. Impadamag na nga, ada ka nun napintas at trabaho, ta family driver ka nun da mayor. Oh, nagsaya atin. Saan ka no pa yung nagbarbartag? Ipakita na ka no kanyak ama ikarimat. Wow ha! Nakasagana ka no amang ikalay sa kanyak. Wow, nguray daan kayo, hindi na palabas kan lakay apulod nyo? Uwan ka no, auntie. Nung pa'y nasakit kinakam na idi, si Murotak kat di na kong pagan ano. Iso ka do't imbagbagan iti bagay na, ngam idi nagsina kami kinapulon nyo. Nagsubli-tirik na, kat linipat na kanong tinapalabas, kan aklo na nalatat ti kinaasi-asino. Oh, napudnumat nga rod, gagayat. Iso nakaigkad na nga kon, auntie. Ta saan ko matakayat nga agbakbak na taklatan akasto iti kasasaad ko. Huwag kablaawan kan, itapay laang. Agyab, anak, auntie. Naimbag kayo launay. Uwan saan ka asab-sabali kanyak? Agyab, anak, auntie. Katkas itinakunak, makisugala kon kan ni Astor. Sapay la kumata, sa anak ang nagbidot iti pangadeng ko. Kumusta ang tirik na Melinda, bakit? Nasaya atin. Kung naklano mataya kon. Dakkel ti kasi ti Apo. Awan kaya magtumarkan iti agas mo. Nagatang kontentrisita ti doktor mo. Sige. Marang no palubusan dakton arumwar. Masaelak iti angot ti agas ditoy. San ka kumangagganat? Masapol anan-anay ti panagimbag mo. Wala. Imbag man tamaanong san nakabambantayan. Uwan. Tauray babang lang iti daytoy kat masulnitak dagiti ado ang nagkuranga ken basol ko kingka. Awan gaya madaginatan ko aprutas. Isot ka na no daras ngagsubli ti pigsam. Nagsarsarita kayo pa ilang agina. Titaak lang, Dora. Sige Sige. Nanang, kumusta kayo? Kaasi ti Apo. Nasaya atin tirik na ak. Iso Anak, saan ka di pa yan apunas ti kuram iti amayo? Ambo, no apay arimwar ti amam. Mabain kan ka. Kanayon na damagan kanyak. No talaga asaan yun ang mapakawan. Uray isulak ka no kuman ti balunon na inton matay. Anya? Saan na basta matay dayjay, nanang? Napaot ti biyag na. Anak, amumot, adun nga daw tinaglabas manipod nagsubli kada tayo. Kat nakitak, ipagpakita na ba't ti panagbabawi na? Trabahoon kat di nang sinublihan ti bisyo na. Saan nyo kadi pa ya mapakawan? Diyak ka mo, nanang. Ala, saan kayo adiktaran? Tadabo ko di arik na kan panunot. Ngam kuma, ikan nyo iti may sagundaway. Marikrik-nak mo ti panakasidsidir ti konsensya na. Makitkitak numaminsan na saan na matagtagari. Katamok, gapuday jay iti nalaos apa nagbabawi na. Iti panaglabas ti Aldaw. Kat nakitak ti panagbalbaliw ni Tatang. Ininot ang nagsublitirik na kan na ading ko. Manong? Gapuman lang kan nanang. Pakawanan ta ni Tatang. Nakitak matkid ti panagbalbaliw na. Kan nagsublin ti sigo da makitkitak idi pa nagtunguna ka ni nanang.
Ore siyak. Nakitak mo't daytan. Kasi ti kinunam. Saan adakas na ikan iti gundaway? Wan. Saan adakas? Ti mamakawan. At iti sweldo, Glinda, bakit? Awan surok, awan kurang na. Anya. Mabalin ka di, ti agkid daw. Anya dayta. Mapantayo amin makimisa. Kalpasan na, mangantayo iti ruwar kadag iti anak ta. Sige, ibagak kada ko ada. No kayat da. Kas pangrambak ta iti may 25 at awan ti panagkasarta. Ah, Nalipatam ka di nga ita ti aldaw ti kasarta iti. ay. Ladingitak. Talinipat ko dayta iti. Numalagit mo. Sige ah. Kasanumat gabin. Diyak malipatan a pinanawan na kami. Isang agsubli-subli na iti panunot ko. Nga bala, sapay ko pa. Tamapunas tumitlaang dayta iti panunot ko. Ni Apo Diyos ti baka amon, Apolonyo. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken aya. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yung nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tayo sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.